نمانتا سکرا خدای سنگ بارگاہ ما چکر کرد پنجن گنہن توبہ چکر وطت اللہ تعالیٰ سنگ بارگاہ ما چکر تروت اوش خدای سنگ بارگاہ ما مگر دوہرا چکاسن گناہ کرنس من مہاو میون جوان میون عزیز ونچ ٹولپ کھلنائی ونچ ٹولپ پھلنائی ونچ ٹولپ نیرنائی مسلمان ہنز کثیر تعداد نچو ظہر کنی نچو عصر کنی نچو مغرب کنی نچو شام کنی حتا میانی جوان ہا ٹولپ گاڑنس من میانی عزیز مین بینی یہ ٹولپ نے مسیح تے پگا سید باغ جنت قبر مل کے آمین بینی یس تے زہر آ ٹولپ گاڑنا ملن سنت زائی کرت یہ زہر کر پرخ یس تے عصر آتی زائی سنت کرت یہ عصر کر پرخ یس تے مغرب آتی زائی سنت کرت یہ مغرب کر پرخ وای یمن میونن بینن تریا یہ کت فکر یمن تریا حضرت فاطمہ سن عظمت فکر یس فاطمہ اللہ تعالیٰ سن بارگاہ من دعا کرن مولا تکیاد بنایت رات یہ لکچ ونچن فاطمہ سن اخ سجدت مکمل گتا سبین کیا ون تمس فاطمہ سبین کیا ون تمس فاطمہ سبوئی کیا ون تمس امام حسین امام حسین علیہ السلام تلوار چن نیزن مزد نماز تراؤن کے تلوار چن نیزن مزد تلوار کی زدس مزد نماز تراؤن کے سمیون جوان کیا امام حسین علیہ السلام دبیس کر کیا یہ ما دب تم ساتن میانی خدایا وریس مزوس ٹولپ اکلیٹ پھلن بو سوی ٹولپ وشنی گمت ہائی ہائی فرض تروم تو مگر ٹولپ وچھم فرض تروم مگر ٹولپ گوس بچن فیملی سوت نیون دیکھو کوئی گناہ نہیں لیکن میرے عزیز ساتھیوں میرے بچیوں میری بہنوں میرے بھائیوں اسلام کے حدود میں چلے جاؤ اذان گئی واپس نکلو نماز پڑھو سیر کرو یہ حکم خدا ہے مگر کت پوٹ ہے اس پوٹ فرمو ذات ذوالجلال حضرت اللہ تعالیٰ فرماؤں دماغ سیر و تفریق کریو تاکہ توہی لگی عظمت فکر تیری توہی ذات ذوالجلال حضرت تو ایسا تیری خدای سنس قدرت فکر اللہ تعالیٰ سنس قدرت چھکیا مگر اتنا اتمت سے اسلامی مشد گئی تھی یتنا اتمن سے دینی مشد گچی آج میون جوان میون بوئی نیرن لکنزن کورنین خاطر لکنزن لڑکینین خاطر ٹولی بگاڑر میانی بائی میانی جوان مین بینی چکیا کر مرد سیدن کام رات چوتر چوٹ کل درامو دبن یونیورسٹی منش جوان یونیورسٹی منش کوری تربا جیچ چھوٹی گتن کوری یونیورسٹی اندر مگر شبا جیچ گروات شبہ جائے چھ گر واتن دپنی ماسا چھ ترین گھنٹن آسن یارن ست پھر اللہ ماشاء اللہ تت میں چھ کہتیم تی من چھٹی گئی تو وسط درائی گر اللہ ماشاء اللہ کیا چھ تیم یم پرد کرن کیا چھ تیم تیم باہیا ونکن کس دورس مزد مگر میانو بینو خیال کریو قرآن اس کن عظمت چو قرآن اس عظمت چو پردس عظمت چو برکس واللہ عظمت چو پردس وقار چو واللہ یہ سماج کو برباد یہ سماج کو خراب مگر کرانے والا کوئی اور نہیں کرانے والا خود مسلمان ہے حضور علیہ السلام فرمو دبن مسلمان است کافر از درمیان چھ بڑ فرق نماز مگر یہ ابن مسلمان انتی کیا پر ون کام کم سنس کرن عمل کم سنس کرن اگر چھ امیل حکم کفر لگنے کے مگر کام چھ کرن کم سنس کافر سن حرکت چھ کرن کافر سن مگر تو چھ دپن بچوز مسلمان
میانی جوانا یا چوی صدور یا دورس متعلق فرمو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبن صبح سنیری مسلمان کیا نے مسلمان لیکن شام سیل گراس واتن یا اسن مسلمان آسن کیسی آسی زنا کرت آمد یا اسی بدکاری کرت آمد یا اسی بے حیائی کرت آمد ہاں میانی جوان میانی عزیز میانی بزرگ رات اوتر چھم اخ بوئی پنن فون کرن گاندر بلالک سائلت شروزن سنبل سائلت دبن مولوی صاحب سیز اس پکن پری محلس کن دبن پری محل کن خیج اتوز گاڑی اور یور گچن اللل گچن اسود بولن اتوچ لڑک تل لڑکی ات گاڑی من زنا کرن بدکاری کرن بے حیائی کرن واللہ قسم حیت ونن دبن مولوی صاحب میں حضویلیم بون میں دمک بتاؤ میں کیا کرو تو اسے یمو حسم فی یمو کر عاجزی تیر کسیری دبک آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے دبن مولوی صاحب کیا ونے ہم تی پلو کروی جم تی پلو کروی نچو کور ونن واللہ مول دے پر مین بچی چھ شاید پر ندرامس مالا پنی کور تھواج مالا پنی کور تھواج حتا مین ڈاکٹر صاحب بنا کر بیون آخ عزیز چو میڈیکل منز کام کرن ریکارڈ ہونم اللہ ریکارڈ ہونم ملک کشمیر زساس اردوک دپن سنبل سوناواری منشو چینل برگے مس منشو ارداو ساسو لڑکیو اب اور شنک دوا کھمت زساس ارداو منشو چینل برگے مس من ارداو ساسو لڑکیو کیا اب اور شنک دوا بچ گراؤنک دوا حمل نلگنک دوا مسلمانیت کہتے اسلام کہتے اسلام کلچر کہتے اسما اس ناراض گمت محمد رسول اللہ اسما چو ناراض گمت کائنات پیغمبر علیہ السلام ملک کشمیر کیوں جوانو سمیو توب کریو از دربار ذات ذوالجلال حضرت وقت چو ماجو قہرا چو برپا گتھن وول قہرا چو ین وول اگر نسدریو یہ گئی بڑھ گئی مسمز حالت دپن سنبل سوناواری من چو ارداو ساسو کھو دپن یوت چو درامت دوا ایوار شنک زساس اردہ دپن شہری سری نگر چو امو گاڑ یم چھ لڑکی یم زن دوا وانن پر کھسن یم زن ہوٹل ونکن یل چھ یمن ہوٹلن من چھنا بے حیائی گژھان صبح نیر مسلمان شام سی اور واپس ہی کیا اس غیر مسلم کیا زمین نبی پاکن فرمو علیہ السلام دبن یرہا کا گناہ کرن وول زنا کرن وول چو کیا کرن زنا کرن بدکاری کرن بے حیائی کرن ٹاٹھی نبی پت کیا فرمو کم سند ایمان چویون تتھائی پوٹ نبر کڑن یت پوٹن انسان پنن کمیز چنال کڑن یہ چھنو ون ایماندار روزن یہ چھنو ون مسلمان روزن یہ چھنو ون اسلام اسم روزن اگر بے ایمانی یم دنیا دراو اگر اے دوران موت آو اگر اے دوران یم دنیا درائی ہاں میان جان میں منتا یل پگا قیامت کی دو کڑا کرنے رب دبی ونو کیا انت سے کیا وناس میانی خدای میانی بدکاری تو بے حیائی میانی بے شرمی ہاں میانی جوان اگر نبی پاک علیہ السلام ونونے نانا یہ چھن میون امتی یہ چھن میون امتی ہاں میانی جوان یہ علامہ اقبال وینے دبی خدای یل میں قیامت کی دو حساب اگر رو برو آسم محمد رسول اللہ میان ربا میانن چشمن تیزن گاشتن ساتن بگو سیتم ساتن نابینا سن آما سن کیا دے علامہ اقبال
دپن کیا پتا کم کام سۭتۍ آسہِ ناراض گوٚمُت میون رسول خدا اگر میں نبی ناراض گو بہ کس رویہِ ہا محمد رسول اللہ اے وقت کی جوان یم ون دو پیٹن دو کھسن پیٹن غروب آفتابس تام صرف خدائی کیا آسہِ کوٚرمُت صرف رسول آسہِ ناراض کوٚرمُت تو سُہ کُس رویہِ ہیٚتھ گژھِ پگاہ جناب محمد کیا عمل ہیٚتھ گژھِ کیا عمل ہیٚتھ گژھو وقت کیو میانو جوانو خدا را کرتو انصاف خدا را کرتو انصاف تلا موت چھُ وٕنکٮ۪ن ٲس وٲرِتھ چھُنا موت چھُ ٲس وٲرِتھ موت چھُ نزدیک موت چھُ شہرا گو کھۄتہٕ نزدیک رب چھُ دپان ژٕ کتھ پٮ۪ٹھ چھُے تقدم کیا پتا کٔمِس کمہِ ساتن یی موت اگر یہ موت غفلتس مز آو اگر یہ موت بے حیائی مز آو اگر یہ موت گناہ کرن آو جوانا میں ونتا کس حسر کیا اعتبارا جو سانی زندگی ہو اللہ تعالیٰ دپن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دپن میں ناس جنت انسان پود کرن کے یل میں وین پود کر یل میں میانی خدا یہ کیا ذکر تک دپن الا لیعبدون نہ دبی انسان کر عبادت کمس ہمیں گھس کنن آواز تو یہ اچ کوت اگر ہمیں کنن آواز گھن یہ چھن دکان بند کرن یہ چھن وار اتی تراون یہ چھن کل روین اتی تراون تو مسجد یون ہاں وقت کی میانی جوان میں ونت یمن ماہی پگا حساب ذات ذوالجلال اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تو میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو تو دوستو تمیون پروردگار دپن والعصر ان الانسان دپن قسما چم نبی سن زمانک ساری انسان چھ خسارس ساری انسان چھ گاٹس ساری انسان چھ نقصانس مولا تلکم چھ کامیاب دپن الا الذین آمنو کامیاب چھ تم یمو کیان مگر ژھوٚرُے ایمان لگہِ نہٕ لگیا مےٚ پوٚر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ چیٚمس بہٕ شراب تہِ بہٕ چھُس توتہِ ایمان وولٕے وۄنۍ گِنٛدٕ بہٕ زار تہِ تہٕ بہٕ چھُس توتہِ ایمان وولٕے وۄنۍ کر گۄناہہِ کبیرہ تہٕ وۄنۍ چھُس توتہِ مُسلمانٕے رب دپان ژھوٚرُے ایمان لگیو نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن دپن الا الذین آمنوا وعملوا صالحات اکھ چھِ تِم کامیاب یمو کیا اون ایمان اون اگر نہ ایمان ان پتہٕ رٕژ کامہِ کرکھ صالح کامہِ کرکھ نماز پرکھ تیٚلہِ کیٛاہ ووٚن پروردگار دوٚپُن یِم تہِ چھِ خسارسٕے منٛز خدای کامیاب کم دپن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے کامیاب ہسا چھ تمے یمو ایمان انت نیک کامہِ کر کیا کرے موبائلن پہ ننگ ناچ وچھن چھا نیک لکن زن کورین سید رابطہ تھاون چھا نیک لکن زن کورین سیدن چکرس نیرن چھا نیک دپن رب کائنات سے نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دپن غیر محرم سید ٲسۍزیو وتھ بیٹھ تھاون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم کس گئی دپن ییٚمِس سۭتۍ نکاح کرن جایز چھُ ییٚمِس سۭتۍ نکاح کرن جایز چھُ یم گئی غیر محرم مثال دپن مامتٕر بیٚنہِ مامتٕر بیٚنہِ سۭتۍ تہِ ہیٚککھ نہٕ ژٕ تنہٲیی اختیار کٔرِتھ پتر بیٚنہِ سۭتۍ تہِ ہیٚککھ نہٕ تنہٲیی اختیار کٔرِتھ اللہ پۄفتٕر بیٚنہِ سۭتۍ تہِ ہیٚککھ نہٕ تنہٲیی اختیار کٔرِتھ وۄپرن ہٕنٛز چھنہٕ یم چھے تم یم ژٕ ونان چھُکھ یہِ گٔے کزن سسٹر أمِس چھُنہٕ کینٛہہ پرواے
ترون پانس کن پکنون پانس سویت سویت مجھو نالموت تی کران مجھو بوس کشی تی کران مجھو ات پنیس اتس مز تی دیوان ایک یہ چھنی چھنا پیتر بین پیتر بین تی گئی بینی چھنا مانن مگر یارا اسلام چھنا مانن اسلام دپن بین سیت ہیکک نے نکاح کریت مگر پیتر بین سیت ہیکک کریت پیتر بین سیت ہیکک نکاح کریت بین سیت ہیکک نکاح کریت ماما روزی بین یہ بنے اتی غیر محرم یل پیتر بین بنے غیر محرم ونسا میون عزیز شو یہ رحمہ روزن تیا لڑکی ہیں کارہما میون عزیز چھو کارہما روزن لڑکی چھ نار بلچ یہ کہت گئی پانے اچھا پیتر بین پانے اسلام مو چھو انن اسلام چھو دبن امیس نشتی کر کنارا کشی امیس سیتی کرزن تنہائی اختیار یہ تحکان پوٹکن سکوٹرس کھڑت تنہ آئی کے یہ تحکن تسویتن چپکت روزت کے تیتس کالس تم مہر سے کیا کرخ ہے ایسا کہ پیتر بین یس میں ناربل روز بین سکت گئی میں جوانس حال یہ کپر گئی اچھن پیتر بین گنجائش ناربل چ لڑکی چھن کتھائی سری نگر چ لڑکی چھن مگر میون جوان چ توتہ بوزت کیا لاگ بوزت کیا لاگ اد وین مولوی صاحب کتھا ونن یہ چھ ڈولمت یہ چھ پاگل گومت یہ چھ دیوان گومت میانی جوان میانی عزیز یمن کتھن ہا لگی ژے دل مگر یہ لگی گوڑ یہ تہ پت لگی گوڑ ترائی سزاس من خدا یتی گوڑ ترائی پروردگار مشکلات من سے یتی مگر پتی تک سزا میانی جوان رب چی دپن یمو ناراض کر خدا یمو ناراض کر جناب محمد رسول اللہ وعد لهم عذابا مہینا رب چی دپن یمو لوکو ناراض کر خدا ان الذین یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ رب دپن یمو ناراض کر خدا یمو ناراض کر جناب محمد رسول اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ رب چی دپن یمن چوز دنیا سے لعنتان کرن لعنت نل چھنن آخرت اسمست لعنت نل چھنن وعد لهم عذابا مہینا رب چی دپن ان قریب کرت خجل زدی ہنس عذاب اسمن گرفتار بے حیائی ہنس عذاب اسمن گرفتار ون میانی جوان یسن صدر یسن توب کر یعنی یسن توبک توفیقی دی پروردگار ون تم چنائی خجل زدی ہن عذاب تلو گہے چوز رسوا کرن گہے چوز بے حیا کرن گہے چوز خجل کرن اگر نہ پنین گناہ نشی باز پت چوز دپن یہ گئی دنیاوی خجل زدی یہ گو دنیاوی رسوائی ہن عذاب آخرتک عذاب چیچ بقایا وعد لهم عذابا مہینا ان قریب کرت خجل زدین اس عذاب اسمن گرفتار رب چی دپنی خجل زدین عذاب چھینی چپتا یہ کس عذاب چی میانی جوان میانی عزیز یہ می جہنم نش پناموں جناب محمد حضور علیہ السلام فرمو دپن ناری جہنمک نارا تیار کرن گوڑ زول خدایان ساسس وریس کتس کالس امیک رنگ گو سیاہ پت زولن ساسس وریس امیک رنگ گو سفید پت زولن بی ساسس وریس امیک رنگ گو سرخ وصل دپن 3,000 ورین زول خدایان ناری جہنمک نار رب دپن جہنم اسم گسو بلکہ بچو جہنم اشوز دپن خدایا اشوین جنت ضرورت کی اشوین ہم سے کیا گوزا بہن سے دمانن بچو جنت ضرورت بچو جنت ژھانڈن رب دپن جنت ژھانڈن خاطر چھ عمل کریں کیا کریں عمل کیا گئے نیک کام کریں ہمسائی چھو بیمار امی چھو خبری
ہمسایہ کن چیز کمی امس پور دبک اگر جائیداد مز حصہ آسیا دن تو سہ آسیا ہمسایہ دن مگر حکم چھن یہ فرموک اگر دن آسیا تیلے اس دن کمس ہمسایہ یہ کیا فرموک یہ کیا فرموک دبک یوت حق چھو کم سن یہ رودا یہ ہمسایہ بن ہمسایہ رود نوین ہمسایہ یہ رود تیل ون شریک یل اللہ تعالیٰ سے نبیان فرمو یہ چھو یوت کلوز یوت نزدیک یس چھ امی سیدن کیا ریلیشن قریب نزدیک آج چھو ہمسایہ ایتی تو دوست انو چھا صحیح ہمسایہ چھو سال بلکہ چھو کمیس دوست آج چھو کمیس کت پڑی میں پرسنا ایمنے میں پرسی بکت ام کیا ورداو کرمت تلا نظر دی لیجری اللہ کرمت اوسن تو پرسوس کرمت آشان نہ چھنون زت رہے ہمسائے رود نہ ون ہمسائے یہ مسلمانیت یہ دین مگر یپر چیز ونا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن وبالکعبۃ فریضة وبالمؤمنین اچھا پرانے سے ات پر چھ سارنی اتفاق ات پر چھ سارنی ایمان مگر عملاون چھن یلون وبالمؤمنین اخوانا منی کیا گو دپن مومن چھ پانوئی مومن چھ پانوین بھائی بھائی مگر مومن چھ مومن اسی زنگ کٹ مومن چھ مومن اسی مسجد من نبر کٹنس پہ نے ارسائی کت گئی چین تمین ہتا نانی جوان والا کے نا چھ پروائی سوچ طریقے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنن ہلچن کتائی نبی اس گارنت پننزان دشمنن تام دوست زانا رحمتن لیل عالم دشمنن تام دوست زانا رحمتن لیل جان کو تا جان جانا رحمتن لیل مہربان فخر گلستان رحمتن لیل یسن کے چوئی نال آسا تسولان تن سوری پیٹ یسن کے چوئی نال آسا تسولان تن سوری پیٹ ذات ماچھے غارس باوا رحمتن لیل ذات ماچھے غارس باوا رحمتن لیل چی بچس رام تاوا خرک وطرو چس کرار چی بچس رام تاوا خرک وطرو چس کرا پان مچ بے ڈاف تراوا رحمتن لیل عالم پان مچ بے تس بچن سچ پیرا روس کٹیاں بند وچان تس بچن سک چپیرا روس کٹیاں بند وچان پان تسز من چروزا رحمتن لیل پان تسز من چروزا جان کو تا جان جان میں نوجوانوں تمی قرآن بیان دبنیا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ایمان انن والو قریب اطاعت کم سے
اطاعت کیا گئی؟ اطاعت گئی مانو. کیا گئی؟ مانو. کم سن یم مون سو نافرمان یم مون سو کم ونیو اطاعت من خداین یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے ایمان انن والو کریو اطاعت. یم اطاعت کر خدا دپن تمئی چھ کم تمئی چھ تمی ونن قد افلح المؤمنون. مومن چھ کامیاب. کیا فرمون مومن چھ مگر کم مومن کم از مومن دپن الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تم مومن یم نمازن من چھ ودان اوش اگر تمن کان نماز اس گژھن جماعت اس پیون گژھن اس مومنن کان تمن اس جماعت کن سات پیون پتہ اس تم تت جماعت پہ ودن خدایا اس کیاز پے جماعت مومن اس ودان سہ چھ پنس پانس ونان بچھس مومن مگر کار یل ژٕ وچھک کار یل ژٕ پنن وچھک تم چھن شیطان تہ کران کی بچھس کار وچھان. حضور علیہ السلام اس کورک عرض ٹاٹی نبی اس ونتو زنا کرن خود چھ بے کان گناہ زنا کرن خود چھ بے کان بوڑ گناہ. حضور علیہ السلام فرمو عرض کروس ٹاٹی نبی کسز گناہ فرموک اخ سن غیبت کرن چھ زنا کری خود بوڑ گناہ. یہ چانن تو میان نظرن مز لکڑ گناہ. کیا اخ سن غیبت کرن چھ چانن تو میان نظرن مز لکڑ گناہ مگر میون نبی علیہ السلام فرماوا دوپن یہ ہسا چھ زنا کھوت اللہ. ہے اس ونسا مے ونسا میانہ بائی اس من چھ کان سو یس نہ کانس ہنز غیبتھی آس کران تقریبا اچھنا روک تھام کرو اچھنا روک تھام کرو پھلین چھ پھلین سن غیبت کران یہ چھن برونٹ کن آسن یہ چھن برونٹ کن اویلیبل آسن یہ چھن برونٹ کن موجود آسن بس لاجن مس امام سن مقتدی سن پھلین سن غیبت کریں مسجد زٹ سن غیبت کریں پتہ لگن لکندس گامس من تت دپن سان مسجد ہند زٹ چھ تمے میان جوان ون عزیز اگر نہ چان مسجد ہند زٹ قابل قبول تیل ونک برونٹ کن دپک تیل لگیو نہ کی وسیو بون اسی کرو زٹ یہ چھنا جنون یہ چھ برونٹ کن ون نہ کی چھس اگر ام پت کن ام سون یہ کیا گئی غیبت چھ زنا کھوت بوڑ گناہ دپن ہو چھ زناکار بدکار بے حیا بے شرم مگر میانی جوان پنن پان کت چھ ثما چک اہند کھوت بڑ گناہ ثما چک اہند کھوت بوڑ گناہ کران. او میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو رب کائناتن فرمو دپن یم کانس ہنز غیبت کر یم کانس ہنز غیبت کر زنت کیون پنس ممتز بھائی سنما. قرآن ہسا قرآن دپن زنت کیون پنس ممتز بھائی سنماز. میں ونتا میانی جوانا شامس ساری نیرا ماج بن چاہد غیبتس من زیاد ملمس یمن کرم یمائی چھ حشن ہن غیبت کرن یمائی چھ ارباب سن غیبت کرن حش چھ نشین غیبت کرن نش چھ حشین غیبت کرن ساری ات غیبتس من ملمس. میں میانی ربا بنی کیا دپن ام خاطر چھ اسلام تعلیم ضروری ام خاطر چھ نالے ضروری ام خاطر چھ پنن بچ درسگاہ سوزن یمن چون گبرا غیبت کیا گئی ام خاطر چھ پنن بچی سوزن یہ چھ گرس من ان یہ چھ درسگاہ من ان ام چون گبرا غیبت کیا گئی یہ کر پگا حشز خدمت یہ کر پگا ہر باب سن خدمت یہ کر پگا خاندار سن خدمت یعنی یمن زا امش تعلیم دتمس یمن آون یہ گو یوٹیوب یہ گو ٹک ٹاک یہ گئی بھلانی چیز یہ گئی بھلانی اپلیکیشن آج نئی نئی تران آج نئی نئی
یار مین تران کھاڑا میان بائی میان جوان ٹک ٹاک چا کری کیا چا پب جی کری کیا چا یم کامی کرنے کیا ادا میان جوانا کاش کی قرآن کریم اشتلاوت چا کرمت آسا کاش کی چا گیبتس پر پرمت آسا کاش کی چا حزدس پر پرمت آسا کاش کی چا تقویس متعلق پرمت آسا مگر میان جوان بوئی چھس تقوی ونن مگر پان چھس نا آت پر عمل پیرا بوئی چھس ونن نماز پریوں پان چھس نا پرینی بوئی چھس دپن غیبت میں کریوں پان چھس نا بچینی اللہ یہ کس واز یہ واز خانہ کمار صوبہ گھڑ کر پان یمن کتھن پیٹ عمل گھڑ پک پان یمن کلامن پیٹ گھڑ کر پان یمن کتھن پیٹ عمل دیو پروردگار بچائی پغایت قومس رب کائنات بچائی پغایت قومس اد روز چانی کتھ منز کان آسا یہ کمار صبت سروز عامل چانین کتن مز روزی اثر نت اگر یہ ونس تامی رود محدود اگر یہ ونس تامی رود محدود تیل نچو یمن کتن مز اثر ہے میانی جوانا ہے میانی بزرگا ہے میانی دوستا ہے میانی بلال کمار صبح تلا وچ پنیس پانس ہے مشک تلا پنیس پانس ہے مشک یت گیرے پانس مستراو کل یل تروم خدایا کیا پر لکن واز کیا پر قوم اس واز پان چھمنے یہ عمل یہ لکن ونن چس کاش کہ باسا ات پر پان عمل کوشش چھنا کریں اگر نہ کرن اس کے کوشش کریں عمل کریں کھوچن کمش رب دپن یس میں خوف رب دپن یس میں خوف چاہے جلوتس من چاہے خلوتس من یہ تقوی یہ یمس من یہ تقوی آ کھوچن کھوچ خدایس کوتا حق تقاتی کوتا کھوچ یوتا امس کھوچنک کمس خدایس یوتا کھوچنک حق رب دپن تیوتا کھوچو یوتا میں کھوچ اس کوتا حق دب حد خود زیادہ چھ کھوچنک حق کمس خدا وند قدوس ازمان میانی جوان اگر نمن چھ کھوچک اگر نمن چھ یہ تقوی پنیس دلس میں پود گوئی اگر نہ پنیس دلس میں سے یہ تقوی اونت ون میانی جوان وال بوزن دیا پھید دیا یم جوان آج شامس بستر از میں عصر بروٹس موبائل آن کرن فون کرن اگر یمن امساتن خدا یاد پیو رب یاد پیو دپک نواز بوز یہ چھ حرام کام اگر ایتی ون یہ حرام کام تروخ رب چھ دپن ون گئی مین کام چون رزق دیو کھوچک ون کمس چما چیت کان چما چی چہکا کی گناہ کرت چہکا کی بے حیائی کرت چہکا کی کوئی کات کرت مگر میانی جوان رب چی دپن اگر با تنہائی مز کیا پیوسائی اگر با امساتن یاد پیوسائی سوچ کرت موبائل نز بند بے حیائی وچن کرت بند میانی جوان میانی خدای سن بند رب چی دپن چانی ادا چم تیز پسند یون رب چی دپن اے میانی بندہ تلا ون ونکن کیا گچی بکرے عطا تلا تل پنن ات تود بکرے عطا کیا چاچوک یت ونکن خوچن کمی ذات ذوالجلال حضرت اللہ میانی یارا میانی دوستا میانی وفادار بایا تلا یمن کتن پڑ کر عمل ربا چی دپن منگ کیا گچی بکرے عطا کیا چین دلس من گو خوف خدا پد بنی اسرائیل سخاتون چھم یاد پیما یمس کثیر عیالوس واریا شریس یل اور آئی فرمامنی گئی چاہی پنن بچن ہتی وچن پنن بچ فاقائی فکرائی یم آئیس موجی دکنا غذا موجی دکنا کھن چنا دبنا گبرو بکت عنو
کت انو دپوس موجی اسے گئی تردو فاقی اس دکنا کیا کھن چنا دپن یہ موج یم سن درائی یمن بچن یل موج درائی یہ گئی بنی اسرائیل اسمن اکس مالدار انسانس اکس رئیس انسانس دروازس کرنس دستخ اے مالدار اے رئیس انسان دکنا کیا تا خدا سن خطر دپن یلم خاتون کن نظر ترو یوس امس بڑے خواہشہ دنائی خاتون بدمائی مال مگر ثکر میں سوتن غلط ثکر میں پنین خواہش مکمل دپن ام کور درواز بند وسط درائی یوس حیادار یوس پرددار یا اور واپس گر بچن من چائی یل بچن برون کنو ام وچ بی بچ ودن امس وچ بی بچ اشتراون موجی اونتنا خالی اتو آئی کھائی واپس دنس گبرو اتنا بنو غذا یم بچو یل بی لوگ ودن یہ موج وسط درائی بی گئی امس مالدارس دپنس اے مالدار دکھنا خدای سن خاطر کیا تھا دپن یہ وصل بی فکر مین خواہش پور بدمائی مال یہ گو سوری چونی دپن یہ آئی اور بی واپس بی چائی بچن میں ہت وچن بی بچ ودن دپن گبرو معافی دیو بنا ہک چس انت کے بی درائی اتیل بچو بی لوگ ودن دپن ماجل ممتا یہ آئی پھٹنس اللہ اکبر یہ درائی واپس یہ گئی بی امس مالدارس امس رئیسس امس سرمائی دارس دپنس دکھنا کیا تھا خدای سن طرف دپن یہ مالدار ووتس دپ مینا مین خواہش کر پور بدمائی دپن ام ونس اے مالدار ول کیا چھن پروائی بچس غلط کرن خاطر تیار کرہا نکیا مگر میں چی بچ بھاگئی میں چی بچ بھاگئی بچس نا مسکین پدر پیمس لاچار بے کست بے سرو ساما دپن یلی مالدار اندر چین دپن گناہ کرن خاطر کو تیار یل دنیاوی پرد والن درواز بند کرن یہ خاتون وچن ودن امس وچن تر